देखो भाई देखो इधर इसका अब इसका घर नहीं है ना। कसरी आऊ त नि ऊ त्यहाँ त्यसले त्यस्तो गरेर हुन्छ र अडार कसैले लडाएर कस्तो चिसो भनेछ मस्त रहता हूँ अपनी मस्ती में जाता नहीं मतलबी लोगों की बस्ती में। देखो न भाइ देखो न देखो अनि एक भए मान्छे कहाँ गयो अनि के चल्थ्यो त्यहाँ ऊ त एउटाले त निकालिदिनु पर्छ घाप्लाकै लड्छ गाइस म्याजिक हेर्ने म्याजिक हेर्नुस् है मजाले काटेर हेर्नु ए अब पुग्यो भने यसै गरी बितेर गए भइसक्यो बडाबाला भयो मान्छेहरू आफै बदलिएर गए कसैले मलाई नै बदलिन बाध्य बनाए उधर मेरा है ना खैर जो जसरी बदलिए पनि नयाँ वर्षको सबै इच्छाहरूलाई माय घर तेरे लिए बनाया ये हमारा घर है बच्चा ये हमारा घर देखिए कितना बड़ा मकान बनाया